nga kerteng I wila kor lamari nga de na popok se nga lapas ya ka SSLC exam bat nga yo top 2 kani kalong kajinyo kabakraw ya nga ya imay pa ibahaying bahasem pag ya ka school hi barok oy pun ba kajing trish tom jo nga barok sisnem nga layo ban khed yung so jing job mentar si nga tapang na kajing kmen bat kajing sungu yo iblay bola dan ringkat bat nga haman na kajing yat binti jong kajing im kajong nga bul ay nga kamet kabakat kabakya barok sisnem nga tapang na kajing sungu tang lihat benai ni yo kan next school ni wat la kaptaru wat apedeng di jingjinjat ndre kinong hikai gila long di baklo ben yarap wat lada kade ke online ru teng aingu ikinong hikai baro tat ni ru kundangi ni de ban pristom nama ba online kam jinjat ban bat ya ka offline ni kam so tu ka offline ni wat kaptaru lada ki 3 minute pristom te kena bedi pristom akan nu ka ke bakile di ben imet bat minsim habaki kulit patru pide ban long ba regular man kasni pide ban kulit pide ban I teng hadin kata hide message jangan